Dobar dan, dobrodošli slikom na prelepi stadion Obilića u centru našeg glavnog grada, Beograda. Danas se stvara istorija, dakle 16. oktobar 2005. godine ostaće večno upamćen kao dan kada je po prvi put reprezentacija Srbije zaigrala meč američkog fudbala protiv neke inostrane reprezentacije. Ovog puta u pitanju reprezentacija Slovenije, stari znanci, stari prijatelji, eto prva strana selekcija koja će odmeriti snage sa našom selekcijom. I to je ono što je možda najvažnije u ovom trenutku. Veliki dan za Beograd, veliki dan za Srbiju i veliki dan za američki fudbal u Srbiji. 4 godine je prošlo od kada je Treći kanal uživo preneo prvu utakmicu zvaničnog NFL šampionata. Od tada veliki broj entuzijasta, veliki broj mladih ljudi koji su voleli ovaj sport, onako krišom voleli i nisu imali priliku da ga igraju, okupili su se, radili i ovo je kruna njihovog rada. Posle 4 godine doživjeli su da preko 4000 gledalaca se okupi na Obilićevom stadionu i da po prvi put posmatra utakmicu reprezentacije Srbije u američkom fudbalu. Poželit ćemo sreću našim momcima na današnjoj utakmici, ali ova utakmica će biti nešto mnogo više od igre i nešto mnogo više od rezultata na semaforu. Biće to veliki trijumf za sve one koji vole i prate američki fudbal u Beogradu i Srbiji. Evo prilike da odmah kažemo i sastav reprezentacije Slovenije. Naravno, mi ćemo se s njima družiti tokom meča. Broj 3 je Klamfer, broj 4 Kuntarić, broj 5 Dragomir Stanković, 6 Jan Lipovec, Marko Limoncin, Rok Ponikvar, Dominik Tadej, a u ovom trenutku na teren izlazi reprezentacija Srbije. Moram da priznam da sam impresioniran pre svega posetom, a boga mi i načinom na koje je ova utakmica organizovana. Još samo da kažem, nastavit će sa reprezentacijom Slovenije predstavljanjem igrača. Poenta svega je da je ovo trofej Beograda koji će, nadamo se, postati tradicija i da će već sledeće godine u ovo možda vreme, a možda i neko drugo, Beograđani imati priliku da vide i neku drugu selekciju, ne samo selekciju Slovenije, već naravno možda selekciju Italije ili nekog drugog. U ovom trenutku se svi pripremaju da čuju intoniranje himne, tačnije himni države Slovenije, odnosno Srbije. Evo da im se mi pridružimo. Vi zato imate priliku da vidite sastav Slovenije. Evo dok ne počne ova himna, tačnije dok ne počne trenanje himne, treba reći da himnu, naravno, Republike Srbije peva Madam Pijano, koja upravo izlazi sada. Vidite i sastav Srbije. Naravno, mi ćemo se družiti sa ovim igračima tokom meča. Obratite pažnju na igrača sa brojem 67, to je Robert Haas, jedan od najiskusnijih i jedini čovjek praktično koji u ovoj selekciji igrao pravi američki fudbal. Peđa, igrače ćemo predstavljati tokom utakmice, a ono što treba da istaknemo je da eto i ovi igrači američkog fudbala će prvi put doneti nešto novo Srbiji, da se ne zviždi himni, nego će se odslušati himna sa puno ponosa, sa kakvim nastupaju i danas naši momci protiv reprezentacije Slovenije. Delim tvoje oduševljenje i delim oduševljenje svih onih koji su danas na stadionu Obilića. Nisam verovao da se ovo može dogoditi, evo, posle 4 godine naših prenosa, ali ipak se događa. Uživajte! Sada iz himne Republike Srbije, koju izvodi
Madame Piano, koja ovog trenutka ulazi na teren. Evo imate priliku da je vidite. Naravno, pozdravljena burnim aplauzom. Mislim da je ovo po prvi put u našoj zemlji da se ovako na jedan način je jedan sportski događaj. U stilu Superbola nije možda Mariah Carey, ali to je Madame Piano. A ti nemaš mikro. Čuj od sad naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Nek na srpsko vedro čelo tragne, padne gneva grom. Blagoslovi Srbu selo, polje njivu, grad i dom. Kad nastupe borbe dani, k pobedi mu vodi hod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože brani, moliti se srpski rod. To je bila Madame Piano, naduševljenje svih, pa sada već, Peđe, mogu da kažem, gotovo 5000 gledalaca na stadionu Obilića. Ajde, budemo precizni 4500, pošto ovaj stadion zvanično, proverio sam, prima 4800 posjetilaca. Evo, ovo je najbolji dokaz da američki fudbal ovde ima dobru osnovu, a ovo je i prva utakmica, zvanična utakmica u kojoj ćemo vidjeti našu reprezentaciju, ne samo kao reprezentaciju, već kao ekipu koja će pod punom opremom odigrati jedan meč američkog fudbala. Do sada su ti mladi momci koji su pre svega veliki entuzijasti i zaljubljenici u američki fudbal igrali bez opreme, nisu se štedeli, ali evo, u poslednjih mesec dana stigla je i oprema i zbog toga će ova utakmica biti posebno interesantna. Ono što odmah treba da kažemo je da će utakmicu između reprezentacija Slovenije i Srbije suditi međunarodni sudija Vincenzo Calandrelli iz Italije, 48-godišnji čovjek koga ćete vidjeti sa belom kapicom na terenu, a pomagat će mu 6 pomoćnih sudija, po 3 iz Srbije i Slovenije. Upravo vidite Vincenza Calandrellija, naravno nešto novo za one koji nisu pratili američki fudbal. Vidite da glavni sudija ima i mikrofon i on će saopštavati odluke direktno publici na samom stadionu. Rekli smo 6 pomoćnika, da kažemo njihova imena, jer svako ime je ovde bitno za istoriju. Predrag Pavlović, Vladan Lapčević i Kristijan Đurić će biti pomoćnici sa strane Srbije, a Špela Ivanović, Boris Jurca i Dejan Paska pomoćnici iz Slovenije. Evo da imamo priliku da vidimo upravo na centru stadiona dogovor kapitena. Ono što je posebno interesantno da je Špela Ivanović inače žena Dejana Paške. Tako da bračni par deli pravdu, vidjet ćemo da li će deliti pravdu ili nepravdu, naravno šalo na stranu, bez obzira na konačan ishod ovog meča. Ovo je nešto što će za vijek i vijekova ostati zapisano, a Robert Haas je kapiten naše selekcije. Naravno ne vidimo odavde broj koji nose Slovenci, Dejane možda vidjet ćemo ostalom ko je glavni kapiten što se tiče selekcije Slovenije. Treba reći naravno i trenere, odnosno defanzivne i ofanzivne koordinatore. Da odmah kažemo, što se tiče kapitena, jedan i drugi tim imaju 4 kapitena, 2 kapitena napada i 2 kapitena odbrane. Ono što znamo za Sloveniju, kapiten odbrane je Rok Ponikvar, dok je kapiten napada, igrač sa brojem 93, Blaž Kovač, inače jedan od njih najboljih igrača napadačke linije. Taj čovjek ima 120 kg i on će biti i glavni problem za kolegu na drugoj strani Roberta Haasa, koji je najiskusniji igrač naše reprezentacije, ima 37 godina i jedini je internacionalac jer igra u ekipi Vukova, ali iz Budimpešte.
Da, evo, pokazao nam je glavni sudija šta će se događati Vincenzo Calandrelli. Rekli smo već, interesantno da je čovjek sudio preko 300 utakmica, ne znam da smo to rekli Dene ili jesmo, nismo. Čak je sudio 3 Superbola italijanska i 1 evropski bol, dakle vrlo iskusan sudija i mislim da to daje posebnu draž ovom meču. Niko ne može da kaže da je ovo pravi prijateljski, onako baš prijateljski i da je to neka vrsta trening utakmice. Ne, ovo je prva zvanična utakmica selekcije Srbije. Imate priliku da ih vidite sad i ovo je poslednji dogovor pred početak ovog meča. To su sve momci koji igraju u klubovima u našoj zemlji. Vukovi iz Beograda, Wild Borsi iz Kragujevca, Legionari iz Sremske Mitrovice, Djuksi iz Novog Sada. Ima još puno klubova, ali oni čine okosnicu reprezentacije. Eto, vidjeli ste i pozdrav selekcije Srbije, tu je i pozdrav selekcije Slovenije, a početni udarac će izvesti Michael Papp, sekretar američke ambasade, koja će, nadamo se, pružiti svesrdnu podršku u razvoju ovog sporta u našoj zemlji. Samo da napomenem da će trofej Beograda, dakle ovo je ovo zašto se bore ovi igrači, predati gospodin Jan Bogdanović, gradonačelnik našeg glavnog grada. I sad, evo, imate priliku da vidite kako izgleda dogovor naše selekcije. Moram priznati da ne zaostaju ni malo za znatno iskusnijim i mnogo više plaćenim igračima u Americi. Da kažemo da su ovo sve amateri, da niko od njih još uvek ne zarađuje na ovom sportu, igraju ga iz čiste ljubavi. Što se tiče stručnog štaba jedne i druge reprezentacije, glavni trener i trener napada selekcije Srbije je Igor Hoffman, 34-godišnji, veliki, moram priznati, veliki zaljubljenik u američki fudbal i čovek koji je prvi krenuo da osvaja tajne američkog fudbala ovde u našoj zemlji. Trener odbrane je Saša Simić, a trener specijalnih timova Nemanja Trajković. Sa druge strane, glavni trener slovenačke ekipe je Amerikanac, interesantno, Michael Harley, inače trener kluba Ljubljana Silverhawks, kluba koji čini okosnicu i ove reprezentacije. Početak ovog meča upravo sledi i počela je istorija američkog fudbala u našem glavnom gradu. Prvi napad ima selekcija Slovenije. Lopta je ostavljena do igrača sa brojem 11. U pitanju je Rok Štamcar koji je zaustavljen na liniji od 20 yardi. Vrlo dobra igra, hajde da kažemo, specijalaca našeg tima, s obzirom da, ako se ne varam, ih 35 možda koji igrač više i bit će tu mešavine malo. Neki igrači će morati malo više da zapnu, ne bili nadomestili nedostatak igrača. Odmah da kažemo, Peđa, igra se 4 puta po 12 minuta. 12 minuta je jedna četvrtina. Svaka ekipa ima 11 igrača. Trenutno na terenu su 11 napadača Slovenije i 11 odbrambenih igrača reprezentacije Srbije. Slovenija će imati 4 napada, u ta 4 napada moraju da osvoje 10 yardi, a vi ćete moći lako da se orijentišete koliko napreduje napad i jedne i druge ekipe po ovim markerima koji stoje pored terena i po oznakama na samom terenu. Dve linije označavaju 10 yardi. Evo prvog napada trčanjem Dejane reprezentacije Slovenije i zaustavljeni su, mislim da su osvojili svega jedan yard, ako se ne varam. Naravno, vreme teče. Evo, traži se već podrška publike. Evo, Dene, mislim da je publika ispunila teren, tačnije tribine, skoro do poslednjeg mesta. Sad bi mogli da kažemo da ima skoro 5000 ljudi. Ovako nešto nije dogodilo na utakmicama našeg fudbalskog prvenstva. Da, veliki spektakl i očekujemo veliku borbu. Odmah ono što moramo da kažemo našim gledalcima je da naši igrači igraju tek mesec dana sa opremom, dok reprezentacija Slovenije već punih 7 godina ima opremu i to je velika razlika. Zbog toga ćemo oprostiti našim igračima ukoliko bude nekih reakcija na koje nismo navikli da ih vidimo, ali za sada oni deluju fantastično i izgleda da su uspeli dobro da se pripreme.
Evo, vratili su ovaj napad selekcije Slovenije koja će morati u sledećem napadu da krene praktično od nule. Dakle, 10 yardi će im biti potrebno u ovom trećem napadu. I evo možda jedne prve prilike da ukoliko naši igrači odigraju odbranu na visokom nivou, da možda dođu u prvi posjed lopte. Ko zna, vidit ćemo vrlo brzo. Definitivno igrač sa brojem 5, Dragomir Stanković, očigledno našeg gore list, je prvi quarterback selekcije Slovenije. On se sada opredeljivao za trčanje, ali da vidimo sada, treba mu 10 yardi u trećem pokušaju. Vrlo bitan napad sada za Slovence. Stanković, dugačak pas, da vidimo našu odbranu. I nema, da vidimo da li će, nema prekršaja, nema ništa. Mada je možda ovo bio i faul, ali Bože moj, idemo dalje. Definitivno je Slovenija izgubila ovaj treći napad i sada će najverovatnije na teren. Evo slow motion, da vidimo. Ja bih rekao da je ovo pass interference. Evo da budemo precizni ovako, pošto loptu nije dotakao protivnički igrač, a naši su već reagovali, ali hajde opustimo. Ovo da, Peđa, kažemo da je u pitanju bilo ometanje hvatača čoveka koji je trebao da uhvati u loptu, bio je to Rok Štamcar, međutim sudije nisu ništa dosudile i evo četvrtog napada, sada će Slovenci ispucati loptu nogom što dalje od svog gola i predati je u ruke našima, ali ovaj punt, odnosno ispucavanje, nije bilo tako dobro, lopta se zaustavila na 40 yardi od gola Slovenije i evo naših napadača predvođenih quarterbackom Andrejem Tasićem, najtalentovanijim i najboljim igračem naše reprezentacije. On će predvoditi 11 momaka, iza njega će biti trkač, running back Aleksandar Ristić iz Kragujevca, ispred quarterbacka ofanzivna linija, 5 igrača u ofanzivnoj liniji sa leve na desnu stranu, Robert Haas, Milan Strahinjić, Željko Nešić, Ivan Gavrilović i Veljko Petrović. Oni će štititi našeg quarterbacka. Inače da kažemo da je i prednost znatno iskusnijih igrača Slovenije u tome što imaju vrlo stamenu i stabilnu defanzivnu liniju, znači četvorica igrača koji igraju u prvoj liniji odbrane Slovenije. I da vidimo prvi napad naše selekcije. Ide Andrej Trasić na desnu stranu, baca pas, evo možda prilike, ali malo prejako. Mlodene, raduje ovakva igra naše selekcije. Malo iznenađenje za Slovence, a umalo da prođe ovaj pas. I ovo je možda jedan od razloga zašto su mnogi koledži bacili oko na Andreja Tasića. On je probao, pokušao da ode u Ameriku, nažalost nije dobio vizu. Evo još jednom usporen snimak, malo prejak pas. U svakom slučaju vrlo dobar napad naše selekcije i samo neka ovako nastave. Pavle Tasić je bio receiver, odnosno hvatač kome je bila namenjena ova lopta Andreja Tasića, ali moramo ga pohvaliti za ovaj pokušaj. Videli ste da su Slovenci sad 3 napada igrali uglavnom na trčanje, samo jedan pokušaj pasa, a naš quarterback je već u prvom napadu pokušao dodavanjem. Drugi napad za Srbiju. Tasić, dodavanje, ponovo prejako i ponovo je prebacio Pavla Tasića, ali čekamo prvi uspešan napad reprezentacije Srbije na ovoj utakmici. Da, i dalje predstoji težak zadatak da se pređe 10 yardi. Evo, praktično i nekih letećih izmena, dati sami da ovde mogu leteće izmene. Naravno, treba da se kaže, naravno, o glavnom sudiji, još jednom ponavljamo, glavni sudija Vicenzo Calandrelli. Dene, možda i važnost ovog meča doprinela tome da eto i Slovenci prvi napad potroše, eto uludo da kažem, a i da evo naši kreću ne igru na trčanje, već idu na pas igru. Mi vidimo Vuka Vučkovića i sada postava sa 4 hvatača, 2 sa desne, 2 sa leve strane. Očigledno će ići na pas sada Andrej Tasić ili ide sam. Evo srpskog Michael Vika i osvaja potrebnih 10 yardi, čak nešto više od toga. Prvo istrčavanje, vidite, izašao je u aut i reprezentacija Srbije će dobiti priliku da organizuje nova 4 napada. Imaćete priliku da vidite sa strane dvojicu sudija koji imaju ružičaste markere i oni označavaju zapravo koliko Andrej Tasić mora da pređe u ovom slučaju da bi dobio nova 4 napada. Oni drže lanac dugačak 10 yardi, toliko mora da pređe reprezentacija Srbije u svakom napadu da bi dobila priliku za nove 4 akcije. A da smo se mi pripremili baš kao Amerikanci za ovaj prenos, dokaz je naša koleginica Tijana Jevtić koja se nalazi dole kraj terena i ima prvog sagovornika, ali da sačekamo prvu akciju, ovu Tasić baca i umalo da bude presečena lopta, nažalost neće biti ništa od ovog napada i možda je sad šansa da čujemo koga ima Tijana Jevtić kao gosta.
Evo, spremamo se da vidimo novi napad naše selekcije. Dejane, ovo je, vidjeli smo malo pre, prvi prodor. Znači, onda je trčanje možda rešenje za selekciju Slovenije. Iz razgovora sa selektorom Hoffmanom pre početak utakmice on mi je rekao da neće puno rizikovati, međutim po prvih nekoliko akcija izgleda to nije slučaj. Idu na trčanje evo Aleksandra Ristića, našeg trkača, međutim odlično reaguje odbrana Slovenije. Bio je to Rok Ponikvar, njihov linebacker i inače igrač koji ima najviše iskustva jer nastupa i na poziciji linebackera i na poziciji šutera za ekipu Slovenije. Ovaj napad Srbije je vratio naše unazad za 3 jarda. Dakle, treba će im 13 jardi u ovom napadu, a ide sada Tijana Jeftić kao što sam najavio. Dakle, imamo dosta problema sa mikrofonom, nadam se da ćemo to nadoknaditi sada. Dobar napad naše selekcije, evo prve prilike, vrlo dobro se snašao igrač sa brojem 84, Pavle Tasić, koji dokazuje da ne samo da je krilni hvatač, već ume dosta dobro i da trči. I Pavle Tasić je došao tu negde na granicu koja je potrebna da bi se dobio novi prvi napad. Međutim, mislim da naši igrači nisu u tome uspeli i zbog toga će sada na teren specijalni tim Srbije po prvi put i bit će to pokušaj da se postignu i prvi poeni na ovoj utakmici. Field goal, udarac nogom za 3 poena, šutirat će Nenad Krsmanović, šuter naše reprezentacije i evo prve prilike da se dođe u vodstvo. Krsmanović šutira. Da li su ovo prvi poeni? Jesu. Evo naša selekcija vodi sa 3:0. Sjajan početak, bez obzira što smo postavili touchdown, ali 3 poena su 3 poena i nadam se da ćemo konačno imati Tijanu Jeftić sada na vezi i da ćemo je čuti. Na stadionu Obilića danas je prisutan i gospodin Michael Papp ispred američke ambasade. Verujem da ste jako uzbuđeni zato što imate priliku da gledate upravo vaš sport ovde u Beogradu između Srbije i Slovenije. Hvala. Ja sam vrlo uzbuđen za ovu ekipu. Konačno, mečki fudbal je došao u Beograd i nadam se naravno da mi ćemo imati dobru igru danas, ali živim u Beogradu sada, pa moram da kažem, moram da priznam da želim da Srbija i Crna Gora će pobediti. Samo Srbija ovoga puta igra samo reprezentacija Srbije. Naravno, radam. Hvala. Hvala. Hvala vam. Eto, čuli ste kratku izjavu gospodina Michael Pappa. U svakom slučaju, lopta je završila u end zoni i naravno selekcija Slovenije će krenuti sa linije od 20 jardi. U svakom slučaju, ostaće zapisano u istoriji da smo poveli sa 3:0. Odmah da se osvrnemo na ovaj šut Nenada Krsmanovića, da kažemo da ima 21 godinu, da dolazi iz Kragujevca i eto, njegovo ime će ostati upisano kao ime čoveka koji je postigao prve poene. Pokušaj je bio sa 37 jardi i to je pokušaj Peđa na kojemu mogu pozavidjeti i mnogo bolji i iskusniji šuteri sa one strane bare. A sada ćemo vidjeti na delu napad Slovenije, ekipe koja jeste mnogo iskusnija, ali koja nam na početku ove utakmice, možda i pod uticajem atmosfere, nije pokazala šta sve može da učini i šta sve zna. Vidite Michael Harleya, čoveka sa kačketom, to je američki stručnjak koji je trener reprezentacije Slovenije. Ponovo dobra reakcija odbrane Srbije. Nemanja Grahovac, igrač defanzivne linije, igrač sa brojem 59, obara Mileka Roka, trkača Slovenije. Da, i sada će u drugom pokušaju trebati punih 11 jardi selekciji Slovenije, a ne bi li osvojila novi prvi down. Oni za sada nisu uspeli da iskoriste svoje napade i to je dokaz da je stručni štab naše selekcije, pre svega Saša Simić iz Kragujevca, vrlo dobro spremio našu odbranu, barem na početku. Znate i sami kakvi su naši prenosi, da onaj ko dobro počne, loše završi. Nadamo se da se to neće nas dogoditi iz prostog razloga što sam ja, kad sam razgovarao sa Hoffmanom, rekao da on očekuje da je naša selekcija ipak atletski mnogo jača, fizički mnogo jača u slovenački, da će to doći do izražaja. Ali evo napada sada Slovenaca i još jedna sjajna odbrana. Mislim da su Slovenci uspeli da uzmu 2, eventualno 3 jarda. Vidjet ćemo vrlo brzo posle ovog pokušaja. Dakle, svega 2 jarda su uspeli da osvoje i sada će im u trećem trebati još 8 dana, ako se ne varam. Boštjan Klamfer je bio u napadu, inače full back, snažni back trkač koji ima 27 godina i koji je apostrofiran kao jedan od boljih igrača u slovenačkoj selekciji. Da kažemo, sastav odbrane reprezentacije Srbije u defanzivnoj liniji su Petar Vitorović, Andreja Radović, Svetlan Spasić i Darko Milenković.
Linebackeri, trojica igrača iza njih su Dragoljub Živadinović, Miloš Stanimirović i Marko Obradović, a u posljednjoj liniji odbrane su Vitomir Rašić, Miloš Todorović, Ivan Ristić i Nenad Krsmanović, koji eto igra i kao cornerback, odnosno igrač koji čuva protivničke hvatače. Greška i odmah se bravo, bre! Protivničke ekipe na samom početku napada. I Dejane, mislim, ako je sudjeti po ovom početku, naša selekcija će možda zabeležiti čak i pobedu. Što je bilo prava senzacija, moram priznati. Da, u svojoj prvoj utakmici ponovo smo vidjeli Nemanju Grahovca u dobroj reakciji, zajedno sa Andrijom Radovićem, i zaustavljen je i ovaj napad Slovenije. Očigledno da Slovenci ne uspevaju da uspostave igru i zbog toga moraju ponovo da ispucaju loptu. I to čini Rok Ponikvar, njihov panter, sada mnogo bolji pant. Odličan pant, naši hvataju, ipak ne. I da vidimo uhvaćen, izgubljena lopta, fumble, ko će stići do nje, ipak naša selekcija. I evo, imaće naša selekcija novi napad, ali odličan pant, Dejane. Da, Ivan Ristić je igrač iz reprezentacije Srbije koji je trebalo da uhvati loptu, ali očigledno je lopta koja je naravno jajasta, nezgodna za hvatanje i moglo je da bude puno problema ovdje za našu reprezentaciju, čak i da izgubimo loptu, jer u ovom trenutku Ristić dolazi u kontakt sa loptom. Nakon ovog starta je gubi, lopta je slobodna, kogod dođe prvi do nje njegove, na sreću Ristić je uhvatio loptu i sada će naši krenuti u napad. Ovaj put znatno teži zadatak, kreće se u napad sa 37 yardi od gola, od zone posljednje pogotka naše reprezentacije. Ali Dejane, s obzirom da je trčanje bilo plodotvorno, ja mislim da je to možda način, ali naravno mi nismo selektori, Igor Hoffman je selektor, svaka mu čast na ovom poslu. I evo da vidimo novi napad naše selekcije, Andrej Tasić prima loptu, ide se na trčanje sada, kao što rekoh, vrlo dobar prodor, odličan prodor, ostaje ne samo prvi down, evo prilike za touchdown, šteta, prešao je na polovinu protivnika, oboren je negdje na liniji 34 yarda, ili 33 yarda od gola, ali zaista imponuje ova izvanredna igra naše selekcije. Fenomenalan prodor trkača iz Sremske Mitrovice, Zorana Lončarevića, 20-godišnjeg running backa, koji je eto u jednoj iznenađujućoj formaciji za odbranu Slovenije uspeo da pronađe rupu po levoj strani. Fantastično su blokirali ispred njega igrači ofanzivne linije naše reprezentacije i divan prodor, preko 25 osvojenih yardi i sada 35 yardi od gola Slovenije. Novi napad za Srbiju, ponovo identična formacija sa dva trkača i fullbackom. Evo Tasića. Dosta vremena za Tasića, sad je Tasić krenuo sam i ostaje na nogama. Bravo Andrej, svaka čast ovom momku. Evo prošao je nekih 12 ili 13 yardi, stigao na liniju od 23 yarda. Fantastično. Mislim da naši igraju više nego dobro na samom startu ove četvrtine, izvanredna utakmica i evo još jednom da vidimo kako je prošao pored igrača sa brojem 23, to je Tomaš Trtnik, a evo gdje je zaustavljen odlična igra naše selekcije. Andrej Tasić inače ima 24 godine, 190 cm visok, 85 kg težak, student druge godine Fakulteta za fizičku kulturu, odnosno popularnog DIF-a, ranije studirao elektrotehniku. Eto i takvi momci pronalaze mesto u ekipi američkog fudbala. Sada evo prodor Aleksandra Ristića. Ristić ide i sjajan prodor Ristića na 8 yardi. Odlična intervencija jednog od sečkija selekcije Slovenije. Mislim da su Slovenci potpuno zbunjeni ovako dobrom igrom naše selekcije. Bolje reći, ne znaju šta ih je snašlo u Beogradu. Mislim da je ovo bio Marko Malnar, igrač sa brojem 48, koji je zaustavio ovaj prodor naše selekcije. Zaista izvanredna igra i moram da priznam da ovaj spektakl u potpunosti uspeo. Izvanredna igra naše selekcije, prelep ambijent, pune tribine, dupke pune tribine, možda samo na krajima i to na levim krajima, ne možete naravno da vidite, nema gledalaca, ali otprilike 4.500 ljudi sigurno na stadionu Obilića. Fenomenalno i vreme nas je poslužilo na kraju krajeva, jer svi su tu preduslovi ispunjeni za odličnu utakmicu, a naši igraju jako, jako dobro. 4 minuta do kraja prve četvrtine, evo prvog pokušaja da se postigne touchdown. Tasić na levu stranu, dobro dodavanje i evo Pavla Tasića za touchdown. Dejane, kakvo oduševljenje. Pavle Tasić, ovo pokazuje, Peđa, da publika zna o čemu se radi, da publika razume američki fudbal i pogledajte ovo. Da, fenomenalno, zaista fenomenalno.
Naravno, mi ćemo vidjeti usporen snimak ovog touchdowna. Momak je postigao fenomenalan Pavle Tasić. Eto, krunisao je svoju dobru igru i 9:0 vodstvo naše selekcije i da vidimo da li će ići za 2 poena. Eto, dozvoljavaju sebi luksuz ili ipak za 1, da? Pavle Tasić je postigao touchdown, 2 puta ga je pronalazio Andrej Tasić, da je to bila specijalna akcija trenera Igora Hofmana, u 2 navrata nisu uspeli, ali evo treće dodavanje na stranu je realizovano i evo ekstra poena, loše izvedeno, ali dobro, čini da mi se vidimo, to je poen koji postiže Nenad Kasmanović. Ekstra poen, upravo tako. 10:0 za našu selekciju i Dejane, možda je sad prilika da vidimo i prvi EPP na ovom meču. Izvor vitalnosti. Voda. Kad treba da putujete, Delta osiguranje, putno i vizno osiguranje. Bravo! Trikanto! Apsolutni trik! Čemu je trik? Trik je u triku. Banini. Ne pada sneg da zaveje breg, nego da prava zimska guma pokaže svoj trag. Vintera, guma sa kojom prestaje zima. Valvoline. We make engines feel great. Vraćamo se u pravo vreme slikom na teren. Prvi napad za selekciju Slovenije. Ponovo trčanje, da vidimo može li running back Slovenaca. Može, ovog puta je vrlo solidno. Nekih 3 ili 4 jarda. Vidjet ćemo šta će pokazati sudija sa strane. To je ta gospođa Špela Ivanović, odnosno glavni sudija. Dakle, sada drugi pokušaj, čini mi se da je za 4 jarda, je li tako? Da, 4 jarda je osvojio zapravo u ovom prodoru Milek Rok. Jedan od boljih napada reprezentacije Slovenije koja mora da pokuša da se vrati u igru, a da kažemo, Peđa, da je i sunce obasjalo sada stadion Obilića. Sve je zaista na strani ovih momaka i puno mi je srce kada vidim da, eto, nismo uzaludno radili ono što smo radili, one prenose čuvene, jer ima neko ko to gleda, ima neko ko dobro igra. Sada dobro dodavanje na stranu i da vidimo, osvojen je prvi down, osvojen je prvi napad. Na 45 yardi od svog gola je uspeo da stigne Milek Rok, taj najiskorišćeniji igrač za sada reprezentacije Slovenije. Tačno 1 yard je prešao liniju koju su obeležavali markeri sa strane. Ali moram da ja ne priznati, vrlo dobar pas Dragomira Stankovića, još bolje hvatanje Kroka. Vidite, možda ste primetili kako je lopta pala pravo u ruke i to je dokaz da je ovaj momak sjajan igrač. I da vidimo, evo, sada su praktično Slovenci uspeli da osvoje novi prvi down i da vidimo da li mogu u potpunosti da se vrate u ovaj duel, jer naša selekcija vodi sa 10:0. Lopta je na 45 yardi od gola Slovenije, odnosno 55 yardi od našeg gola. Stanković hvata loptu, ide na desnu stranu, Stanković baca pas, ali mislim da je pas nekompletan, da je lopta udarila prvo u zemlju. Pokazuje to i naš selektor, gospodin Igor Hofman. I u svakom slučaju bit će to drugi pokušaj za 10 yardi za selekciju Slovenije. Ja mislim da dosta problema ima Dragomir Stanković kada mu long snapper ekipe Slovenije izbaci loptu. Mislim da je drugi ili treći put kako mu lopta beži iz ruku i zbog toga možda nije u situaciji da organizuje iole ozbiljni napad. Da, očigledno je da nije dobra koordinacija između centra igrača koji izvodi loptu i kvotrbeka Slovenije, međutim, možda ima i treme, sigurno da je ima. Ne verujem da su i Slovenci igrali pred ovolikim brojem navijača. Oni inače igraju, ekipa Ljubljana Silverhawksa igra u Alpe Adria ligi, u ligi koja obuhvata timove iz Italije, iz Austrije i Slovenije. Imaju oni iskustva, ali ne na ovakvom stadionu i sa ovoliko gledalaca. Ide Rok ponovo, ali zaustavljen je i to praktično na liniji napada i mislim da će sada treći pokušaj biti da li za 10 ili možda za 9 yardi. Mislim da su uspeli, ne, ipak nisu, ostaje za 10 yardi. I
Evo prilike da naši ponovo odbrane, evo još jednom ovog napada, usporen snimak, evo vidite, vrlo dobro je intervenis, jedan od defanzivaca naše selekcije. Možda je čak ovde uskačena selekcija Slovenije za 1 yard, da budemo pošteni, ali eto, sudije su presudile, lopta je stavljena na početak i treći pokušaj za 10 yardi za selekciju Slovenije. Našom defanzivnom linijom dominira igrač sa brojem 88, to je Petar Vitorović, 201 cm visok igrač. Sada dobra finta, ali ništa, prozvali su naši igrači ovaj napad i zaustavili Slovence koji zaista ne znaju gde se nalaze u ovim trenucima, što god pokušaju, ništa im ne polazi za rukom. I Dene, mislim da gospodin Michael Harley ovo svakako nije očekivao kad su dolazili u našu prestonicu, mada je dobra finta bila. Da, odlična akcija, svi su na stadionu mislili da je lopta u rukama Roka Mileka, njihovog trkača, ali to je zapravo bila druga akcija, trik akcija, međutim dobro je reagovao Radović, Andrija Radović, igrač iz defanzivne linije koji je zaustavio ovaj prodor. I evo sada novog panta, novog ispucavanja. Vrlo dobro ispucavanje. Da li će sad Ristić biti? Ne, neće, mislim, neće trčati Ristić, neće ni hvatati. Jednostavno odličan pan Dejane, eto unutar linije od 20 yardi. Vrlo dobro deluje, makar ova panterska linija ekipe Slovenije, odlično ispucavaju, možda prvi put nije dobro ispucali, sledeća dva su bila više nego dobra i naravno evo sada odmah se menjaju timovi, izlazi odbrana, odnosno tačno izlazi specijalni tim, ulazi odbrana formacija za Slovence i napad selekcije Srbije, koju naravno predvodi quarterback Andrej Tasić. Loptu je ispucavao Rok Ponikvar, inače igrač koji ima 24 godine i već 4 godine se bavi ovim sportom, pre toga igrao hokej i jedan od članova upravnog odbora Ljubljana Silverhawksa. Igrač koji igra na 3 pozicije i to je interesantno. Sada jedna i formacija sa fullbackom i trkačem i evo ponovo Lončarević u sjajnom prodoru. Ide Zoran Lončarević, teško ga oboriti. Evo prilike za touchdown. Mada ga stiže do Slovenaca, hoće li Lončarević izdržati, sjajna selekcija i kakav touchdown. Kakav je to bio blok. To moramo da istaknemo. Veljka Petrovića koji je trčao i pratio Zorana Lončarevića preko 80 yardi je istrčao i touchdown, malo sklekova nije na odmet, svaka čast za Zorana Lončarevića. Ali Dejan, ja moram da kažem u početku ovog napada, Robert Haas je napravio ključni blok. Pogledajte igrača sa brojem 67 i omogućio praktično Lončareviću ovaj prodor. Mnogo se pocenjuje igra ofanzivne linije, ali mi znamo da su oni možda i najbitniji segment ove selekcije. A gledamo sada ovo, Veljko Petrović strpljivo trči i onda blokada nad Tomažom Trtnikom, taman toliko da ne može da se stigne. Zoran Lončarević, svaka čast našim momcima, vodstvo od 16:0 i evo prilike za 17. poen. I još jednom je precizan Nenad Krsmanović, 17:0, vodstvo reprezentacije Srbije. Da vidimo da li je naša koleginica Tijana Jevtić spremna, ja mislim da jeste i da ima novog sagovornika. U svakom slučaju još jedan od ljubitelja američkog fudbala i naš stari znanac, gospodin Milan Kalinić, dakle Tijana Jevtić i sledeći gost na ovom meču. Uz to što je javna ličnost, Milan Kalinić je aktivni igrač američkog fudbala. Nisam više. Zato te nema danas ovde na terenu. Ja se baš pitam kako te nema. Nisam više zato što nemam vremena. Ali ovom treba da se posveti, gledam ove momke, stvarno su napredovali, ovo je fenomenalno kako igraju, majke mi. I spremni su, i jači su mnogo, i taktički fenomenalno. Malo sam se razočarao u Slovence, očekivao sam više, ali su naši, i da su Slovenci bolji, naši su stvarno sjajni. Vidi se da su momci trenirali svakodnevno po više sati i baš mi je drago da američki fudbal ovako na velika vrata ulazi sad ovde. Prvi put i s opremom i svaka im čast. A jesi očekivao onda i kad si trenirao i kada su osnivani klubovi da će jednog dana biti nešto ovako? Da, očekivao sam, poznao sam. Pa ne, ovo je jednostavno sport za ovo podneblje. To govori i publika. I publika, da, evo i ovi momci, stvarno, vi gledam koliki su, nisu ovoliki ranije bili, vidi se da su trenirali, da su napredovali, svaka čast. Zar nije to zbog opreme, možda ti deluju drugačije? Ne, pa vidim, gledam im ruke, noge, kakvi su, stvarno, baš i deluju ozbiljno su. Sama organizacija, ovaj spektakl? Deluje sve, jedva čekam na televiziji da vidim kako izgleda to, jer na televiziji sigurno još bolje izgleda.
Vidim ovde na monitoru, gledam, pa to sjajno, kao prava utakmica. Nadamo se da će ih biti još, jel da? Da. Hvala. Molim. Evo, praktično smo na kraju prve četvrtine. Slovenci su uspeli da izvedu jedan solidan napad koji je bio dugačak 3 jarda. S obzirom da je kraj prve četvrtine, idemo odmah na EPP, pa se vraćamo slikom na stadion Obilića. Jelija, znaš ti uopšte kako izgleda jelen? Čuo sam da ima rogove. Jok, ti znaš. Ljudi, kapitalac. Rogonja. Drž ga. Kapitalac, ovaj lov je na tvoj račun. Rogonja za sve. Stiže nova tura. Jelen pivo vredi. Vi znate zašto. Ako hoćeš da stigneš do vrha, treba ti snaga! I hrabrost! Dosta spretnosti! I prave zalihe! Jej, imaš M-Joy. Nežna čokolada prepuna celih hrskavih lešnika. Savršena Milka za usput. Savršena. Misija uspela! Šta god da radiš, enjoy! Everything ends. The laughs, the surprises, and the nights without sleep. Breaking up and starting over. My friends, the old ones and the new ones by my side. Well, tomorrow's Monday. Soon, it will be Friday again. 60-ih. Ljubav je bila u modi. I lasta je bila u modi. Očekujemo početak druge četvrtine utakmice između Srbije i Slovenije, utakmice za trofej Beograda. Možda bi Milan Kalinić želeo da bude u sastavu naše reprezentacije, ali će morati da se potrudi, jer ovi momci igraju sjajno. Sada je jedan dobar pokušaj da se pronađe hvatač Rok Štamcar, ali ne ide Slovencima, pa ne ide na ovoj utakmici. Naši momci za sada igraju izvanredno, pre svih trkač Zoran Lončarević, koga smo vidjeli da je istračao za 80 yardi jedno touchdown istračavanje. Imali smo odličnog šutera Krsmanovića koji je doneo i start na 3 poena i za sada u napadu naše reprezentacije ništa ne škripi. Odbrana također na nivou zadatka, ali vidite i damu sudiju, ovo nisam video Peđa ni u NFL-u. Da, definitivno veliko iznenađenje, ali kažem gospođa Špela Ivanović radi svoj posao više nego dobro. Naravno, kao i naši igrači, u svakom slučaju treći pokušaj za 7 yardi za selekciju Slovenije. Evo da vidimo, ovo je jedan od tih posljednjih, Dragomir Stanković. I ponovo ide na onu dobitnu kombinaciju, ali da li će biti dobitna? Neće, iz prostog razloga što naša odbrana deluje granitno. Da nam je ovakva odbrana bila u košarci, verovatno bi sad slavili zlatnu medalju. Ovako samo ostaje da se radujemo uspesima američkog fudbala, bogami i fudbala. Da, i ovi momci definitivno imaju mnogo bolji stav prema sportu, za razliku od naših košarkaša. Njima niko ne brani da izlaze uveče, ali sinoć sigurno niko od njih nije bio u kafićima i diskotekama, već verovatno nisu mogli da spavaju od uzbuđenja pred ovu utakmicu. Dobro je startovao Dragoljub Žarković u prethodnoj akciji, inače je jedan od linebackera koji dolazi iz Kragujevca, iz ekipe koja je bila dominantna sve do ove godine u domaćem, nazovimo, šampionatu u američkom fudbalu, ekipa koja ima izvanrednu odbranu i jednog sjajnog kvotrbeka Aleksandra Ćirića koji je rezerva
Andreju Tasiću, ali verujem da ćemo ga vidjeti bar u drugom poluvremenu. Evo prilike za pas i presečena lopta, evo možda prilike za novi touchdown. Sjajno su se postavili naši igrači. Hoće li biti? Ne, ipak izašao van terena i ostao je na liniji od 9 yardi, ali izvanredna Evo prvo presečena lopta, Dene. Ivan Ristić je presekao ovaj pas upućen od strane kvotrbeka Slovenaca Dragomira Stankovića. Vrlo dobra reakcija posljednje linije odbrane našeg tima i odmah osvojena lopta. Velika prilika da se još poveća ovo vodstvo. Mislim da ni najveći optimisti u našoj reprezentaciji, u stručnom štabu, nisu verovali da će se naša ekipa ovako ponašati u prvom poluvremenu. Moram da kažem, Peđa, da sam iznenađen koliko su naši igrači fizički dominantni u odnosu na igrače iz Slovenije, koji možda imaju više iskustva, možda su češće igrali sa opremom, ali definitivno nemaju više mišića od naših momaka. Ali i više želja, Dejane. Mislim da je ova želja za dokazivanjem neverovatna kod naših igrača i svaka im čast. Mislim da je ovo, eto, pravi način na koji bi svi ostali naši reprezentativci trebali da se ugledaju i da vidimo reprezentacija Srbije sada traži time out. Evo prilike da vidimo još jedan EPP. Izvor vitalnosti. Voda, voda. Evo dogovora Igora Hofmana sa našim napadom. Dejan, izvoli slobodno. Te sam da kažem da bi mogli da objasnimo našim gledalcima da u Evropi postoji američki fudbal kao takav i da postoji i asocijacija evropska u američkom fudbalu koja za sada ima 20 članova, 20 država, minimum imate 5 klubova u savezu da bi savez registrovao. Mislim da ćemo biti 21. država. Gotovo sigurno. Sedište je u Oberthausenu u Nemačkoj i Nemačka ima najviše klubova, čak 270 klubova. U jednom od tih klubova je nekad igrao i Robert Haas. Frankfurt Razorbacks, odmah da kažemo. Engleska i uopšte Velika Britanija imaju 110 klubova, Francuska 158 i evropski šampionat čak postoji gde su podeljene ekipe u 3 grupe, nešto kao u hokeju po jačini i u najjačoj grupi su Nemci, Finci, Šveđani i Britanci. Verujem uskoro i reprezentacija Srbije u toj najjačoj grupi. Koja ima prvi napad, sada je evo prilike da se postigne novi pogodak, da vidimo Tasić ide na trčanje, dodaje loptu. Ovog puta dobra intervencija odbrane Slovenije, ali mislim da su oni zaista zaponjeni pre svega ovim fenomenalnim dekorom koji je prosto neverovatan. Ja zaista nisam verovao da ima ovoliko ljubitelja američkog fudbala, ne samo u našem glavnom gradu, već i širom Srbije, ali svaka im čast. Ovako nešto se zaista vredi doživeti. Odajemo priznanje organizatorima ove utakmice. Nije bilo lako obeležiti teren, nabaviti opremu. Pa i naći teren na kraju krajeva gdje će se igrati ovaj meč. Da, video wall, odnosno veliki ekran kojem naši navijači, odnosno gledalci mogu da gledaju i u usporenom snimku šta se sve dogodilo, zaista fenomenalna organizacija. I evo prilike možda za novi touchdown, ali sada izvrsna intervencija, ovo može biti velika moralna injekcija za selekciju Slovenije. Mario Antolović je izvrsno zaustavio ovaj prodor naše selekcije i na poziciji safety-a i evo dokazao je da Slovenci su izuzetno dobri. Da vidimo to na usporenom snimku. Evo jednog napada trčanjem, fantastično. Zakasnio je sa blokom Zoran Lončarević i zbog toga je uspeo da Mario Antolović uhvati našeg trkača. Inače, ako nešto može da podigne reprezentaciju Sloveniju, to je igra odbrane. Ukoliko budu ovako nadahnuti i dalje, sigurno da ćemo u drugom poluvremenu gledati mnogo bolje njihovo izdanje dok ih prođe ovaj startni šok. I ja sam u šoku i ti su u šoku. Svi smo u šoku, definitivno. Ajde da vidimo, evo, ovo je treći odlučujući napad za gol. Naravno ima i četvrti, vidjet ćemo da li će naši ići na to ili ne. Da vidimo, Tasić nije baš dobro izgleda napad, pas, ali ipak predaleko. Predaleko, šteta, predaleko. Bila je ovo vrlo lepa akcija. Pas je otišao malo udesno i propala je prilika da se postigne novi touchdown, ali će zato sada ponovo na teren najefikasniji igrač na današnjem meču, ako se ne varam, Dejane. Da, Krsmanović je postigao onaj field goal za 3 poena i 2 puta je postigao po 1 poen, tako da Peđa još uvijek nije najefikasniji. Još nije, ali evo sad će, ako postigne 3 poena. Ali za nova 3 poena Krsmanović bi donao 20 poena. Evo, prejudiciram, prognoziramo da će biti dobar. Ne, ipak, da vidimo, ipak hoće na šut. Da vidimo sad. Evo, pokušaja razdaljine je 31 yard, odnosno vidite da je linija 20 yardi, za 21 će mu se namestiti lopta i 10 yardi u end zoni.
I stativa, ali da vidimo, nije pogodio Krsmanović. Da je lopta otišla sa strane, nema pogotka. Baš sam loš prognozer. Definitivno nemojte da se kladite na one koje vam ja govorim. Da vidimo još jedan usporen snimak šuta Krsmanovića. Lepo mu je nameštena lopta. Pa nije ni bio loš šut, moram priznati. Ali da kažemo da duva vetar i upravo u tom pravcu da je lopta iskrenula sa svoje putanje, tako da je i to jedna otežavajuća okolnost za našeg šutera, koji je do sada, evo do ovog trenutka, bio nepogrešiv. Da, ali zaista izvanredna partija naše reprezentacije, svi smo oduševljeni, bodrimo ih i dalje da nastave u ovom tempu. Na svu sreću za sada nema tih nekih povreda koje mi imamo prilike da gledamo. Dakle, definitivno sjajan spektakl i očekujemo da naši ovako nastave, da vidimo kako će oni sve to i privesti kraju. Da li će se Slovenci uopšte vratiti u igru? Verovatno hoće, jer dug je period zaista pred nama. Sa mesta odakle je pokušao šut Krsmanović, kreće reprezentacija Slovenije u novu akciju. Sada dobro blokiraju njihovi trkači, ali izvanredna reakcija ponovo igrača defanzivne linije naše reprezentacije. Bio je to Andreja Radović, koji se ponovo ističe. Ima 189 cm, 103 kg, dolazi iz Kragujevca. Da kažemo, Peđa, da su i autobusi navijača iz mnogo gradova iz Srbije, da su došli ovde, pre svega iz Kragujevca, iz Sremske Mitrovice, iz Novog Sada i Kraljeva, i velika podrška je zaista našim igračima. Koliko je podrška njima, toliko je podrška i uopšte ovom projektu u kojemu svi učestvujemo, projektu američkog fudbala na ovim prostorima, i zaista možemo biti zadovoljni. Dekor je fantastičan, igra naše reprezentacije sjajna i ništa ne možemo da zamerimo. Ajde da vidimo napad selekcije Slovenije. Navijači su zaista fantastični sada. Loš pas Dragomira Stankovića. Evo i prve varnice na terenu. No, na sreću, brzo je prošlo. Međutim, Dragomir Stanković nema adekvatnu podršku svoje ofanzivne linije i zbog toga nema dovoljno vremena da se namesti, da pogleda, a to je samo dokaz kako naša odbrana igra izvanredno. Eto, momak sa brojem 88 dene, njega smo već pominjali, Petar Vitorović koji je visok 202, zaista mnogo problema zadaje ofanzivnoj liniji selekcije Slovenije. Mislim da bi mnogi treneri u rukometu, košarci, u odbojci platili da imaju ovog momka u svom sastavu, ali on je odabrao ovaj sport. Ali boga je, mislim da će mnogi koledži tražiti ovog momka, u osnovom kad to bude otišlo u svet, a evo, putem trećeg kanala ide barem u našoj zemlji, nadamo se i šire. Stanković, kome dati loptu? Stanković baca dobar pas, ali nedovoljno dobar, jer se naša selekcija odbranila. Loptu je uhvatio David Turšić, igrač sa brojem 18, koji ima 22 godine, koji igra na poziciji krilnog hvatača, međutim može da odigra Dejani na poziciji quarterbacka. Eto, s obzirom da nemaju dovoljno igrača na svim mestima, eto i Slovenci su prinuđeni da neki igrači igraju na više mesta u timu. Da, videli smo da je pas bio odličan i da je lepo uhvaćena lopta, međutim kratko su izveli ovaj napad Slovenci jer nisu uspeli da osvoje novi prvi dan. Sada imaju četvrti pokušaj za 6 yardi, pošto se nalaze vrlo blizu svom golu, morat će ponovo Rok Ponikvar da ispuca ovu loptu. Bio je sjajan u prošlom pantu i sada je izuzetan. Sada, izvanredno. Ali Ristić je tražio, pokazao je fair catch, mislim da to sudija nije u prvom momentu video. Odmah da objasnimo šta znači, Peđa, fair catch. Situacija u kojoj igrač koji hvata loptu, mašući rukom iznad glave, signalizira sudiji i protivničkim igračima da neće trčati kada uhvati loptu, već da će se tu akcija zaustaviti. Samim tim oni zaštićeni, protivnički igrači ne smeju da dođu u kontakt sa njim, ne smeju da ga udare jer će zbog toga biti kažnjeni. Vrlo disciplinovana utakmica i sa jedne i sa druge strane, fair play na nivou i za sada nema kazni. Sudija Vincenzo Calandrelli iz Italije nema puno posla. I neka samo tako i ostane zaista da u pravom sportskom duhu se i završi ova veličanstvena priredba. Izvanredna organizacija, gospodin Goran Nišević, koji je ujedno i predsjednik Vukova, se zaista potrudio uz pomoć gradske vlade da organizuje ovako veliki happening i događaj. Sada je Tasić u velikim problemima, ali evo kreće da trči, izvanredno trči Tasić i zaustaje na liniji od 5 ili 6, 5 yardi je, ne boga mi 6 dene, ako se ne varam, 6 yardi je uhvatio. I da vidimo sada problemi za jednog od slovenačkih igrača, da vidimo pritrčava prvi Igor Hoffman, da vidimo šta se dogodilo. Mislim da je desno rame u pitanju Mario Antolović, to i u ovom duelu sa Andrejem Tasićem bilo je kontakta, odmah je naš selektor uvideo da je došlo do povrede i to je eto i prva
povreda na ovoj utakmici dok vi gledate ponovljeni snimak. Vrlo brzi naš kvotrbek Andrej Tasić, koji je u stanju da eto kada je u ovakvim situacijama, kad ima problema, da se izvuče. Evo pogledajte, žestoko je nasrnuo Antolović i desno rame je stradao. Da, evo, nadam se da će biti sve u redu. Tu je odmah i lekarska ekipa i to dovoljno govori, Dejane, o kakvoj se ozbiljnosti prišlo organizaciji ovog projekta. Dakle, samo da završim, dakle, gradska vlada je pokrovitelj ovog trofeja Beograd, vrlo logično, zar ne? I eto, imat ćemo prilike da vidimo i našeg gradonačelnika, gospodina Nenada Bogdanovića, koji će predati trofej pobednik ovog meča. Za sada selekcija Srbije vodi protiv selekcije Slovenije sa 17:0. Pogledajte kakvi su džentlmeni ovi vitezovi i oklopnici. Zaista i jedna i druga ekipa prilaze ovoj utakmici sa izuzetnim fair playom i prvo ne žele da se niko povredi, a drugo izuzetno se respektuju i na tome, na sportskom duhu, svaka im čast, mogu im mnogi pozavideti. Novi napad za našu selekciju, drugi pokušaj za 4 jarda, ponovo trčanje i tu negde na granici. Evo, markeri su tačno ispred nas. Mislim da će faliti nekoliko santimetara, tako da će u posljednjem napadu faliti eto, nešto manje od 1 jarda. Ne znam kako će tu naše kolege uspeti da stave na slici, da vidimo... Evo, lepo su stavili. Treći down, kao i Amerikanci. Nekoliko inča, odnosno nekoliko centimetara nedostaje, a timeout je zatražila ekipa Srbije i to će biti prilika da se odmore i organizuju za završnicu prvog poluvremena, inače 6 minuta 38 sekundi do kraja prvog poluvremena. Evo da nešto se mrači nad stadionom Obilića, navlače se neki tmurni oblaci, nadamo se da kiše neće pasti i da će sve zaista biti na vrhunskom nivou. Za sada to jeste, apsolutno. Zaista mnogo hvalimo, ali zaslužili su sve naše pohvale, ne samo organizatori, već i naša reprezentacija. Na kraju krajeva veliko hvala i Slovencima koji su došli da odigraju to prvi meč. Kako da ne hvalimo, Peđe? Ja se mogu samo prisjetiti pre neke 4 godine na prvom skupu zaljubljenika američkog fudbala u Domu omladine. Bio sam prisutan kao eto neko ko je ovim mladim momcima pokušavao da objasni pravila i bilo je tu 20-ak momaka, onako oči široke, svi željni da saznaju nešto o ovom sportu, među njima i Igor Hoffman, čovek koji je vrlo, vrlo ozbiljno pristupio ovom poslu trenera i zaista on želi time da se bavi, ima 34 godine i budućnosti pred njim, naravno treba mu usavršavanje, a evo vidite Ristića u još jednom pokušaj koji je bio dovoljan da se osvoji novi prvi napad. Ali koliko je jak ovaj momak, evo imali su priliku sada, vidimo nekoliko igrača su ga držala, a on je ipak uspeo da se nekoliko puta okrene. Aleksandar Ristić, koji ima 26 godina, igra za kragujevačke Wild Boars. Evo imamo priliku da vidimo kako je on to ostao na nogama. Čak 4 ili 5 igrača na kraju igrač sa brojem 20. U pitanju je Luka Fabijani koji se isticao nekoliko puta. Ga je zaustavio, doduše vrlo teškom mukom, ali je uspeo. Inače, Ristić se ranije bavio košarkom, član bio atletskog školskog tima, igrao na turnirima malog fudbala, član školske štafete 4x100, na fakultetu bukvalno nastupao za sve sportske selekcije, studira naravno, omiljena ekipa mu je New York Jets, a ima interesantan nadimak Alf. Veliki sportista i prvi trkač kragujevačkih divljih svinja. Evo, Andreja Tasića u novom prvom napadu, nova prva akcija, ponovo prejako upućena lopta na desnu stranu. Njegova meta ovaj put bio Ognjen Nikolić, 19-godišnji krilni hvatač iz Kragujevca. Ipak Nikolić nije uhvatio loptu. Andrej Tasić je imao jedan pas za touchdown, jednu vrlo lepu akciju prema Pavlu Tasiću, ali osim toga njegova dodavanja su bila prilično problematična i vidjet ćemo da li će u drugom poluvremenu Igor Hoffman promeniti kvotrbeka. Tasić je odigrao odlično, ali prilika je to se pokaže i drugi kvotrbek, Aleksandar Ćirić, kvotrbek kome je ovo ujedno i oproštena utakmica, eto prva, a oproštena, apsolvent medicine, 25 godina, kvotrbek kragujevačke ekipe koja je najavio da neće više igrati američki fudbal, ali da će se oprostiti kao kvotrbek reprezentacije. Sada pokuša da se uhvati Tasić, dugačak pas, ali ne stiže do lopte. Tight end naše ekipe, mislim da je to bio Anđelković, igrač sa brojem 85, ipak Žarko Đorđević, još jedan igrač Kragujevca i propao je i ovaj napad naše reprezentacije.
Dakle, imat ćemo još jednu priliku. Dene, meni je drago što si pomenuo popularnog McNeba, Ćiru McNeba iz Kragujevca, koji je doneo svojoj ekipi prvu šampionsku titulu u srpskoj varijanti američkog fudbala. Bilo je zaista vrlo interesantno, tamo pravi spektakl i tamo je intonirana himna Bože pravde. Bilo je preko 2500 ljudi na stadionu Čikadača. Vukovi su bili dobri, ali nedovoljno dobri i eto, ostaće upisano da je prvi zvanični šampion naše zemlje bila ekipa Kragujevca. Ajde da vidimo ovaj treći odlučujući pokušaj. Znate i sami da u 4 pokušaja treba da se pređe 10 yardi. Jao, kakva greška Tasića sada. I dalje neće uhvatiti loptu, Slovenci imaju loptu. Mogli su da nastave da trče, ali nisu, stali su I evo, rekli smo Peđa, ako nešto može da vrati reprezentaciju Slovenije, to je igra u odbrani. Luka Fabijani je osvojio ovu loptu i odmah se diže moral i gostima na ovoj utakmici. Greška Andreja Tasića, koji je ispustio loptu. Nije lako držati ovu veliku loptu. On je ispustio i evo prilike za Slovence. Nikada nisu bili na ovoj utakmici u boljoj poziciji za napad. 25 yardi od zone za postizanje pogotka. I bit će to prilika za njihovog kvotrbeka i njegove napadače da postignu poene. Odmah da kažemo da ne mogu svih 11 igrača u napadu učestvovati u hvatanju lopte, već da to mogu činiti pored kvotrbeka samo još 5 igrača, a da igrači ofanzivne linije nemaju prava da hvataju loptu koju im baci kvotrbek, zato im ostalo ni ne baca. Evo pasa, rizičnog za touchdown i prejako pokušaj da se pronađe Rok Štamcar, 22-godišnji hvatač, još jedan igrač Ljubljana Silverhawksa. Da kažemo da su svi reprezentativci Slovenije članovi Ljubljana Silverhawksa sa izuzetkom Marka Limoncina, koji igra u Italiji za ekipu Bolzano Gatorsa. Dakle, Slovenci u izglednoj prilici da eventualno učine nešto više, no prvi napad je propao, drugi će vrlo brzo uslediti. Ostao je nekih 5 minuta i 50 sekundi do kraja prvog poluvremena. Rekli smo već, nema 4x15, već 4x12 minuta. To je naravno dogovor između dve selekcije. I evo drugog pokušaja za selekciju Slovenije. Meni zaista imponuje što navijači itekako budno prate i burno prate sva dešavanja na terenu. Stanković ponovo. Stanković sada fintira, evo jednog dobrog napada za selekciju Slovenije. Međutim, naši linebacker je više nego dobri. Igrač sa brojem 51. U pitanju je Dragoljub Živadinović. Briljantno je zaustavio ovaj napad. Prozreo je napad Slovenaca i zaustavio ga. I ponovo su Slovenci izgubili nekoliko yardi umjesto njihove osnovne namere, a da ih dobiju. To je Dejan Rep, igrač sa brojem 21, koji je napravio jedan reverse u pogrešnom, praktično u suprotnom smeru odnosno na kvotrbeka, se kretao, uzeo loptu. Bila je to potencijalna akcija koja je mogla doneti Slovencima mnogo, ali adekvatna reakcija naše odbrane, koje igra u formaciji sada trenutno 4-5-2, pozadi su samo dvojica igrača koji čuvaju pas. U kratko dodavanje, ali loše. I ovo je još jedan loše upućen pas prema Roku Mileku, trkaču, i Slovenci očigledno imaju puno problema u napadu, ali ono što ih može ohrabriti je igra njihove odbrane. Da kažemo par reči i o treneru reprezentacije Slovenije i uopšte o treneru Ljubljana Silverhawksa. Radi se o Michaelu Harleyu, 47-godišnjem Amerikancu koji je živeo u Evropi posljednjih 10 godina, 5 godina u Češkoj, zatim u Sloveniji, i on je preuzeo na sebe obavezu da organizuje ekipu Ljubljana Silverhawksa. Dono im je neophodno iskustvo, a sada su Slovenci zatražili novi drugi timeout, 5 minuta 4 sekunde pre kraja prvog poluvremena. Da, Dene, ja mislim da ovo zaista ne zaostaje za utakmicom jednom NFL-a. Mislim da su momci pokazali sve ono što krasi jednu utakmicu. Bilo je tu fenomenalnih poteza, ali i grešaka. Evo da smo grešku Andreja Tasića. Naravno, nećemo potencirati to iz prostog razloga što je Andrej Tasić predvodio napad naše selekcije koja je došla do vođstva od 17:0. No, znate i sami kako to izgleda, lako se promeni sve za cijeli čas. Evo je i sudija. Moram priznati mi veliko zadovoljstvo što je glavni sudija ovog meča Italijan Vincenzo Calandrelli, i to je ono što treba da donese ozbiljnosti u ovom meču. Evo, vraćamo se polako igri. Slovenci su se dogovorili. I da vidimo sada ovaj napad selekcije Slovenije. Stanković
Vidimo, četvrti pokušaj. Mnogo rizikuju Slovenci, ali moraju. Pas za touchdown. I presečena lopta. Ristić ponovo, drugi put na ovom meču. Evo možda prilike da se osvoji što je moguće više terena. Otišao je na levu stranu i evo, izgubio je loptu. Neverovatno šta je uradio. Da vidimo. Dalje izašao prije nego, evo ubačena žuta zastavica. Evo, konačno je žute zastavice na terenu. Sudija, glavni sudija Vincenzo Calandrelli je signalizirao prekršaj. Ristić je presekao pas, otišao u aut, međutim, izgleda da je ispustio loptu pre nego što je izašao van terena. On je izbacio loptu sam. Bacio je loptu sam, da vidimo šta će se dogoditi. To je sada konsultacija glavnog sudija Vincenza Calandrellija sa Špelom Ivanović, koja je pored out linije i sudija Calandrelli će nam saopštiti šta je odlučio. Prekršaj protiv Srbije. Prekršaj protiv Srbije. For the home team, but 15-yard penalties for unnecessary roughness at the end of the play number 38. Nakon što je akcija završena, igrač sa brojem 68 iz naše reprezentacije je udario nekog od igrača Slovenije i zbog toga je sa 15 yardi kažnjena reprezentacija Srbije. Međutim, imaće Srbija prvi napad i krenuće u napad. Evo pogledajte, sada će sudija postaviti loptu negde na 12 yardi od gola reprezentacije Srbije. Idemo vrlo brzo na Tijanu Jevtić, našu Boni Bernstein, da čujemo ko je to sa njom. Danas na stadionu moram da primetim da ima dosta dama i ovo definitivno nije samo sport koji prate muškarci. Pored mene i princeza Linda Karađorđević danas sa nama na stadionu. Kako vam izgleda ovo ovde uopšte američki fudbal i to što nastupa reprezentacija Srbije protiv Slovenije? Zaista sam oduševljena što sada imamo američki fudbal ovde u ovoj zemlji. Moj otac je bio Amerikanac. Nažalost, ništa ne razumem. Ovo je prvi put što gledam ove igre. Međutim, ja bih želio da pozdravim tim iz Slovenije što su tako ljubazno došli ovde da igraju sa nama. I oni su fantastični. Ja vidim oba tima su veoma uspešni u svemu. Znate, ja volim specijalno sportove gde možemo da spojimo sa drugim zemljama, da oni dolaze kod nas, da idemo kod njih. Ja vidim to je jedan najlepši način da sprijateljimo sa drugima i da imamo lepe veze sa ove zemlje. Srbi su izuzetni sportisti, to moram da kažem. I meni je mnogo drago da budem ovde danas. Ovo je početak, samo početak. Ja vidim veliki uspeh za budućnost, za našu zemlju. Jeste veliko interesovanje. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Ostalo je još nekih 3 minuta i 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Naša selekcija je u napadu. Za 2 yarda treba da osvoje, da bi osvojili novi prvi down. Da vidimo ponovo. Tasić započinje novi napad i formacija naše selekcije. Ide se na trčanje, tako se najlakše osvajaju 2 yarda. Uspeli su ne samo 2, već čini mi se neki još jedno 4 yardi da osvoje naši igrači. Da, zaista dominantno deluje kombinacija naših trkača. Igrač sa brojem 35 koji je sada napadao Zoran Lončarević, 20-godišnji igrač iz Sremske Mitrovice i 28-ica Aleksandar Ristić. Njih dvojica pa mogu da se pohvale da izgledaju kao trkači iz NFL-a. Izuzetno robustni, brzi i snažni i u tome je i glavna prednost domaće selekcije u ovom slučaju. Nemoguće je zaustaviti kada se oni tako zatrče igrači Slovenije koji su značajno fizički slabiji od naših, bar ovako na prvi pogled gledano. Praktično je nemoguća misija za njih zaustaviti naše trkače. Ponovo jedna snažna i formacija i ponovo na trčanje. Sada ide Pavle Ristić po levoj strani. Pogledajte blokade. Ima mogućnost Pavle Ristić da napreduje i do 37 yardi od svog gola, ali bilo je tu potencijala možda i za duži prodor, obzirom da je čak 4 naših igrača stajalo spremni da blokiraju slovenačke reprezentativce. Aleksandar Anđelković se nije baš najbolje snašao u ovoj situaciji, pa i on sam napravio blok, ali dobro, bože moj, osvojili smo novi prvi down i da vidimo da li će sada naši pustiti da vreme istekne do onog tehničkog
posljednjeg time-outa na 2 minuta. Da vidimo, evo zaustavlja sudija vreme, da čujemo šta će odlučiti. Nažalost, ne čujemo ga baš najbolje, pa ćemo... A, mora da se meri. Da, evo, sad saznajemo od kolega ovde koji prate zajedno s nama. Da vidimo da li je naša selekcija uspela da zabeleži novi prvi down. Meri se, znate sami da mora, evo, pokazuje glavni sudija da desnom rukom da su naši osvojili novi prvi down. I naravno da kažemo, Peđe, kada je situacija nejasna, odnosno kada glavni sudija ne može da oceni da li je jedna ekipa osvojila 10 yardi, onda se postavi lopta na teren i zamole se lanci, odnosno markeri, da uđu u teren. Oni ulaze, zatežu lanac. Zamole se ili im se naredi? I ukoliko je prednji deo lopte zapravo prešao granicu lanaca, u tom slučaju je napad uspeo, napad dobija nove 4 akcije, a sada nova izmena. Mi ne spominjemo leteće izmene zato što ih zaista ima previše, ali u ovom slučaju da kažemo da je na terenu Igor Protil, igrač iz Sremske Mitrovice, inače igrač ofanzivne linije, koji je zamenio Milana Strahinjića, još jednog igrača ofanzivne linije, krupni Milan Strahinjić ima 130 kg, ali izuzetno pokretljiv. Evo da vidimo